okushaba ko kuzekiro cha Maria Magdalena hakanisa ya All Saints Church mu Rembo Mbarra kwatandikana no kuhamya abakazi 89 abayigito mu kibina cyo mutwe gw'abakazi abakristayo n'English Christian Women Fellowship. Orichiriza Esther Mary Baryamujura owatandikire ekibina cha Christian Women Fellowship mu All Saints kandi wabayebembiro kushaba kweri izuba yayihananjereza abakazi okwirinda rwango obwinazi obwamaraya oboroji hamwe na n'endijo mizeme bejwira ha mitima y'abakazi. yashaka umwana w'imyezi 3 yamwita yamutora yiruka mukamukwa hateje kurwangoki kandi twagira mu shapitasi y'abakazi mu kibina cha Christian Women Fellowship abakazi bari kwika 89 kandi abakazi aba tubejese twabatendeka twabagambira ebigendererwa by'ekibineki abakazi abaryokwe obundi no butabankomaka obundi hino koko ryokwe yanjire konka ekibineki ntwakira abamemba bona aba ikize myaka 18 ogarahiguru obuno basa kutyo tunyefa akazi tinyinaho kuza barohono bakucinya uko mukoko mushija heza kufa twetaniwe ngo ije ekibine cyo cegiteho bamwe aha bakaza bayegito mu kibine echa Christian Women Fellowship bayureka amashemererwa hase kibine twire ntuchurra kitwe nk'abakazi tukireba nangwa nk'abakazi batenigiremu oshote kibina cyamani konka tugire kushomesebwa twashange kibina shuwari cyamani ekiro kikureki itwe nk'abacyara abarukwikerereza nk'abacyara abakristayo nitukikereza munonga ahabwe ebigendererwa byacyo birungi na munonga ebigendererwa byacyo biri ebyo kuta omu muhanda ogwo kukuratara no kugendera omu mirimo Yesu Kristo yabena akunda. Ekibina cha Christian Women Fellowship kikatandikaho umwaka gwa 2026 na nikigendererwa cyo kurundana na no kugaruzamo abakazi amasiko okurabira mu kuborera injiri. Omugandi umureberezi w'obureberezi bwa Ankole Right Reverend Sheldon Mwesugwa ashabira abakristayo kwejombera mu by'obuhinji na munongo mu kuhinga omwani ebi abagambiro bwabira tayayire kanisa ya Kabingo Church of Uganda omur district ya Isinjero. Kandi government yonenda kutereza n'ekyoma ekyomwani ekibakweta wet processor ekigenderwa president nageza okureba ngo twahangusya ekintu kyo production kugira ngo twatunga omwani tugire value twayongeraho tutakohereza heru hono gwatireho abana bari kurenga umuro bishate imikono kandi aba bahabwira kugarukira ruhanga kabakomora ku rwomeze mibi konka no kuzingazingwa iyo mwana we kora washiraho kushobera umuzire hariho byo kumkamara hanga kubasa kukomora Yesu nakureba hati nakusasirwa naenda ngo mwetegereze omwakire akujune akutambire. Abana batirweho imikono nabo batugambire okucakwindura amagara gabo. Jero mu Burundi ngejeremo kare mwenu ukwatanusana batayi banje kankaro barabazire banje kare mwenu ngenki nano kuzuma. Ahabwa TV West and Elias Ritugusa na Ruthun Wamanya.